umphathihlelo ngibonge ngibingelele ukhosi bakwaXimba, ngibingelele isizwe sakaXimba, ngibingelele amakhosi, ngibingelele amasosha omkhonto, ngibingelele bonke ubuholi bomkhonto, ngibingelele uNxamalala. Ngiphinde ngimbonge uNxamalala ngento ayenzile ukuthi masithi akasukume singamakhosi bese eyalalela, ngoba besibona ukuthi isizwe sesisewini njengamanje akekho ongakwazi ukusikhipha kuleliwa elikusona. Wavuma kumsholozi ngithi uNkulunkulu ke akambeke amgcine amlonde asikhiphe. Ngizwile ke umphathihlelo ushilo ukuthi ugesi wahamba noNxamalala. Siyacela ke Nxamalala ubuye nogesi njengamanje, siyazi futhi uzobuya nawo. Engithanda ukudlulisa ke kwisizwe esikhona sonke la ukuthi izwe labantu abampisholo lizobuya esandleni sabo. Amakhosi azokwazi ukuthi animambele umhlaba wenu ngendlela efanele, ungasetshenziswa abeyindlebe ikhanyilanga. Khona kusiphatha kabi ke singamakhosi, uthola ukuthi uma ngabe uyasikelwa indawo usikelwe isquare esiwu-50 meter, kodwa uma ngaqhamuka uFanventere uzothiwa shono wena Fanventere ufuna ama-hectares amangaki, athi ngifuna 4,000 hectares bamnike, kodwa wena ngeke uthole, kodwa umhlaba ngowakho. Siyakulungisa ke konke lokho, umhlaba uzobuyela kubanikazi bawo. Bese ngicela nakhe ngicelayo la kwisizwe sonke esikhona ningidlulisele lo mbiko. Kulichilo ukubulala umuntu ompisholo, ebulawa umuntu ompisholo, umuntu akadliwa. So ukuze sibe isizwe esiphilayo, asike sikhombise ezinye izizwe, ngoba bafike basinika ibhamu, bafike basinikeza yonke into, basidivide bathi asibulalane, bona babulalane. Ake sishumayele igama lokungabulalani, siyisizwe simpisholo, sibuyele esikweni, ngoba isiko liyahlonipha, isiko elethu. Ngiyabonga kakhulu. Malala phambili, phambili ngomongameli wase-South Africa, phambili. Asinayo omunye umongameli, uNxamalala kuphela. Abantu because bafuna ukusave imali. Sikhuluma nje kunomasipala, khona umasipala including lo owala eThekwini, kunama-vacancies more than 4,000 are funded. Lawo ma-vacancies awafilwa because hayi ngoba angekho, but because kufuna ukusayivwa imali. Kune-system edevelophiwe entsha namhlanje president ebizwa nge-internship. Le system le i-aim yayo was nothing but to exploit abantu abamnyama. Sinabantu abafundile, abodokotela, abawo-engineer abangakwazi ukuthi ba-employwe because makukhona amathuba emisebenzi, abanikwa imisebenzi permanent ekuthiwa bathatha ama-internship. Angena holu 1,500 asebenza unyaka wonke akhishwe. Next year kufakwa omunye holu 1,500 akhishwe. A cycle of poverty engasiyisa indawo. Leyo nto i-design ukuthi save ama-companies nohulumeni imali ne-profit. Ngiyaxolisa ngiphunyukile. Ewe, njengenkosi yamantunga, umzilikazi uDonda leziziba, ngithi ngibingelele isizwe sakwaXimba kwaMlaba, ngibingelele umphakathi wonke, amakhosi wonke ayabonga ukunibona nibahle kanje, futhi niyahlonipha
lapha kumkhonto nibaluleke kakhulu siyanithanda angazi ngenze njani amakhosi indlela akhala ngakuthi sengathi angayithathela nina nje siyabonga umkhonto ngoba hayi ungenile uyagwaza ngibingeleleke insizwa yakithi lapha yayingalala ubusuku nemini ujabulani sibongiseni ngabe zi ngibingeleleke namakhosi nabefundisi nabakhosana ngilotshise sonke isitshaba sikaZimu ngiyalotshisa dumelani ngiyakubulisa siyanithanda kakhulu uNkulunkulu okhokho obabomkhulu babe nani uNkulunkulu uzwile ukukhala kwenu uzwile ukuhlupheka kwenu uzwile uma amakhosi esukuma athi ncamalala akekho omunye ozokwazi ukukhala kwethu nozokhala nozosihola hamba ncamalala sihambele usukume uyo na umkhonto sivusela umkhonto waxoshwa wadisbandwa kwaphela ngawo kodwa sesifuna lo onamandla kakhulu ogwaza kukhala insizwa khale ondlebe ikhanyilanga siyanibonga mphakathi ubukhona benu khona nabaselimpopo ndaribuwa ngibingelele bonke khona nabalemandrebeleni ngithi abalotshe kakhulu ngiyabonga kakhulu umdala benani viva ncamalala viva